là dapat bhabi kan video man det pun thame phi mam kam de phi pan jing rap ni view kali kita ki phone kiwa miat kiwa bha kiwa thame ten bha kan video to khanai phi kita ki jing em kam i kam ki customer kita ki basic ki feature kiwa to u em ha ka phone kwa ai uthit te pat bha kan video yo sia thop ni bha wa ro i ki so phone phi ki pat kat te la to de ka phone hi pat phi nong ni bha empor manda hadin sistem arsnem manda si tu phone bilene manda hoi tu phone be em kam thet phone thame be manda thet phone thame be heta em kam phi utip ki tigi ji em kam yong ka phone kiwa em ha ka phone kiwa em kam phi utip ki tigi basic te daw pat bhai kan video yo sia tho phi yo tip phi ki tigi basic nga lam to expert hai liang ki phone mo tang wa to em interest hai phang ki phone te ju pat bha ju ye ju tho bha kita ki knowledge ki wa to ki wa batai phang ki phone tip wa phang ki phone te daw nga la man thet phone no te myo chake de ki ni ki dukan le ne ma de online la tip kita ki feature ki wa em ha ni ko phone te pen yo wa da hoi ko phone te phi la man pat phi ni video man tip ki ki features ki basic features te ma de online la man pat phi ni bha ko phone ka de em ba ki tu ki features yang kan ong teman dapat phi tu dau tip o kan ni ke phone kat tag memory ko kat tag ram te kat megapixel ka kamera te kat mAh battery te pun hagam kita ki features man dapat phi dau tip phi o kan ni ke phone te kat te kam te man ki features ka te la de sngaw hoi phi de thet phi te chumudur phim em idea phi yim em jimut em knowledge phi tang khachep phang ka phone da la lai thet phi chadukan la no offline la te da ko li phi tu dukan penyoi na ka phone go miat te chumudur la to da tu bru wa thok la ne wa chim ka bu ye te be yong phi te da eu phi de ka phone go wa da sa da yong u la ne da ong phi o ka ni ka phone miat han pia de gom em miat te phi de cha thok la phi te no te da te lai chimut phai ka ni video yo sia thu phi o tip phi u jet phone man da thet phone thame phi ta nong kong du batai phi kini ki phone ma yo phi kini ki phone em ki arjat kat te wan em ki arjat kini ki operating system ki wa pen em kam ki bro kat te ka juk te kan ko nong kong te kini ki iOS kita ki iOS to kini ki workshop iPhone ki Apple ma te ko R1 ki Android operating system te kini ki Android operating system to kini ki man common ki man general he te kat ni bun ki workshop gini ki Android ma te ki iPhone la em bun ki workshop te kini ki artli ki te ki operating system wa workshop ki bru kat te ka juk sa te kamar de tip hi hai kini ki artli ki operating system ki wa bun hi to ki workshop kini ki phone Android te ngal he ni yo batai phi kita ki feature ki wa em ha ki phone Android ma te ki iPhone te yo batai ne bi por la ne ba bun hi ki wa pen em kam ki wa pat kan video la bun ka tu ka phone yang phi ka Android he te yo batai phi chphang ki phone Android chwao thit phi ka phone nong kong du kummo phi to utip phi uji u processor wa em ha ka tu ka phone ne pha wanang kong du to processor wa process ya ki ya ka phone la dam ha processor no te ka phone la da sat kat wa sat la tem hoi ka phone hoi ga te nong kong du to tip phi yo processor to em kam do ne bha de manu ujib ke brain yang to ko phone o process o le itu kam you operate phi ro te down nong kong to tip chwa phi to processor te man dapat phi to processor to tip phi to processor o support 5G ma o support 5G ma o support 4G ma ne bha kat ni jo phi kat ni de bun de lai bha kan ni ka 5G no kam chani ja yi chasor te yo phi ka 5G de live ha ka ladam support 5G tu processor phi ka phone bilam support 5G ka te yo 5G ve 4G yo phi te hapat pha phi tu processor o support 5G ma chwa thet phi tu ka phone te dep nai te wan yo phi tu processor la no hapat phi lai o support 4K ma la de to o support 4K no te yo phi man de check phi ka YouTube yang phi la no tho tu 4K videos ha YouTube no te la ko phi tip sa live 4K videos te mandami itu video 4K no te select hai tu quality yang ki tu ga la hai tai le li dot te select tu quality no te manda dep select tu quality tu advance la tu advance dem te quality te select tu ga highest do te yo pila to support 4K tu processor yang pi no tu ga phone yang pi workshop ka te pai pinga le to support 4K pi pat hai tu yo pi ka tu ga top tu ga ka tu ga quality yang tu video la demi alpha win ru phau pi
te penjo tu processor tu ke phone workshop phi support 4K te lada to wom support 4K tu processor te dau yo phi mem option 100 digit phi de video 4K la no yo phi tho ga 1080p support dia kena lor kete sa wa to wai le na wom support 4K tu processor wm ha ko tu ke phone pat phi kate te phi la ko phi check kate te phi pat wan manukut ni video ma check hai tu tho 4K videos no dau yo phi bun hai 4K videos te klik kat ko em go video 4K itu tapi select tu quality yang ki dapat ke highest do tok mom tok ma 2160p la tok 2160p penjo tu processor em tu ko phone pi support 4K te down man det phone thame pila pat pha yo processor te check pha tok mom u support 4K hawa pat pi tu processor la nong te em kam pha utip pila kat 1 nanometer technology chna ge tu processor te yo phi hapat phi ki tegi processor ki wa khian ki tegi nanometer ki chna ge nang khian ge nanometer chna ge sambha te em gi khatso em gi chphau em gi nyao ru san so le te katte ki was ator tam gi phone le processor yang ki deploy hadu ule ma bha yo pikat nang khian ki tegi nanometer tho gi nang khian gitu number sambha samman battery efficient sam duna battery tu ko phone processor te pipat ha ka phone kat 1 nanometer chna gi o katte chu gi phone gi wa hapo ali pha jar te deploy hadu nyau nanometer processor wa chna gi ma te ye gi tun gi phone gi wa sat gi phone gi so san chnen te de chna gi do to le nanometer so le so kam te ma man dapat phi tu processor em ha to phone yang phi la nong te perchang pachwa ha chwa thit bi ka to phone perchang pachwa ka te phone ha YouTube ki tutorial te phi man da pen yo gi YouTube ki tu video nong phi check one to bun ha gi channel kam tu man da check ki tu video ya ga tu phone nong te ju pen yo gi te ki Antutu benchmark te yo pi ka te Antutu benchmark ka te man ka kam ka kerja company ka waju test ya gi phone man da test ki phone ya ka performance yang ki jo pha mut ju test ki em tu kerja apps wa test kata Antutu benchmark nong test ke ya performance yang phone ta man dep ko test ya kata performance yang ki nong ta score ke ki nong score ke ki kata memory yang ki karwan jing speed yang memory yang ki karwan speed to GPU CPU yang ki ta man dep ko test ka kata Antutu benchmark nong man dep ko test ya ko tu phone go mut phi thet nong ta dau score ke ki karwan ya score ke ta chumundur kini ki phone ki wa em ki hapo chi arphau la ne chi hapo arphau san nong ta ju poi to at least to hapoi gi sanlak kata ga Antutu score yang kima te manda em gi sanlak rulak sam he ka score no sambha te manda dunawri gi kata ga solak sanlak chapo no te penjo kata ga phone em ru klan ga ka performance yang ka kita mut example ye pi gi phone gi wa hapo arpausan te kinin gi phone gi wa deploy le phau chanen ro no te deploy chadu nyau lang chi phau lang dan nyau pralak no poi go te gitu tan gi wa phone gi wa ki tu gi top model gi phone gi usat ha kam gi Samsung S25 Ultra ro ki tu gi Samsung S25 kam ki tu deploy di hadu kenjo armilian ro ka kata ga Antutu score gi yang kima te kam iwan gini gi so phone gi wa rap to te at least to em go solak san phau jar le ne san lak chaneng te pi yo ti pi te pi pa chwa ki video pen yo chi tip chapang ko tu phone yo pi te em ki channel ki wa pen yo te score yo tu phone la ma te pi pa chwa la yo pi gam te wa em tu gi la yo pi wa he score ko pen yo wa rap ha ko performance yang ko te ko phone go kwa pi te ka wa arwan ka te to pat pi ya ka display ma ka yi ka display wa e gi ha ko tu phone go thet pi da rap trong ni video no te perchang pat no sedang kut ka yo let pi miss nên bạn yêu pinga cái này tạo first video của betai nông công đội phang cái phone nông từ betai pi from scratch một nốt đăng ki basicแต่ham miss ya cái video pat bạn nó đăng họ cốt yo tip lụt pi kita ki basic ki am kam tip này bạn repeat de man này ni yo betaiวันpi phang kita ki processor ha cái next yang cái video nông dapat mi ah từ cái betai pi ki processor ki thame kan ni ki umianแต่perchang pat nó đăng họ cốt ham skip cái video nên bạn đào trong cái video đó đào betai pi kita ki jing kam ki basic ta hai ni yo pi kita cái display nó ta pat pa pi yo pat pi cái gì kita cái display e cái tu ko phone ko thit pi ma te ki display la bun chat ki yo pi em kita ki chat display thak ki LCD display em kita ki ong ki AMOLED display te
kita ki man famous ha kita ki display kita ki arjat ki LCD bagi AMOLED kita arjat tok ki ujuk pen MCAM ha ki phone ma tang yo tip hi ni tok ki number 1 ki umiat bah tok kita ki AMOLED display kita ki AMOLED display rap miat ia ke tugi LCD kita LCD rap man gi bonsin e gi phone gi wa hapok khatsan ajar hapok chi phao jarang tema te ki miat tok kita ki LCD ki AMOLED display te yo he ki ni ki kita ki display la no kita ki OLED display la no kita la ki bunjat ki ki model M kita ki ong ki OLED display M kita ki P OLED display M kita ki super AMOLED display te yo pe kita ki M OLED no te kita tok ki wahai ki display ki miat te mod sam kita ki super AMOLED tan sambha ki ma yo te kita tok sam best ki kita ki super AMOLED te kita ki OLED la miat ki rang rap miat ki ga LCD memory miat ki te kat ni tang ki phone wasat dar bun ki kita bagi ki display ki jet display e te yo pe ki ni ki display AMOLED display la no te hapat pe yo pe kat ni nang mi ku jet ki ni ki feature thame no te ki ni display la M ki ong ki 10 bit man da thak ki kam tu ki phone 10 bit display no te 10 bit jingmon hadu ko tu ke display yang pe da support ka hadu 1 billion tali ki color ye go produce ko tu ke display ma tu yo pikinin ki OLED display kinin ki LCD display no ki hadu 16 million chat ki color ye go produce na ko tu ke display te kita ki normal ma kita ki normal display te le thak wan ki yo pi le thak ki 10 bit display no te pen yo ko tu ke display ka ye ko generate produce ko tu ke color hadu chi phau jet ki color chi 1 billion ma to chi phau jet chi 1 billion color ye ko produce ko tu ke display yang pi teman da thak gam te pen yo best ha ko tu ke display yang pi we tok wa ni ke display la ke jo te hapat phile kat 1A ke tu ke company ke tu ke phone kat 1A ke te ke angi ke refresh rate nang ni ma te hapat pi at least kat te ke juk nai at least tok MB 120 Hz ke te ke refresh rate tok M ke ha ke tu ke phone workshop pi ma yo pi nang he ke te ke refresh rate ke no nang smooth ke tu ke phone pi operate pen MCAM te kat ni at least tok MB 120 Hz te M60 temut ke tu all model gitu yang rim Kia ge display man da touch bil Kia no te MG90 le te kat ni gitu sedang rim ge kat ni debon ge deman commando 120 Hz te MG hadu chi spa so pauso te MG kat ni nang he ge sa tang kat te mut kiwa live ha ta ki 120 Hz kita mut dang yo gitu ge da he ori ga ka refresh rate ki tu tam yo phi ki hagi phone ki rap to kitu hagi phone sat to yo ma te at least te man to M ga 120 Hz yo rap smooth ka man da touch phi ka tu ka phone e we to wa ka tu hi ka display ma te yo bhe ka tu display le man sa ka te ka wi ka chat ka feature ko MCAM phi utip ka te to ka protection yang ka tu ka glass ka tu ka display ko pen MCAM ki yo bhe ka tu ka display no carbon layer ha ka no te hajrong du tu layer no M ka te ka kenja glass ka protect ki yo man da hap kam tu yo lat ko smart pia no te ka tu ka protection to tip phi ki jat protection e ka tu ka display yang phi te kiwa popular bha kita to kiwa popular bha company ko e to glass ko protect to display yang phi no kata to kita ki company Gorilla Glass te je ki yo phi ni Gorilla Glass no ki M model ki kitu ki rim te ki rim to ang ki Gorilla Glass 3 M Glass Gorilla Glass 3 Glass 4 5 te man kat ni ki thame on to ki Gorilla Victus ki dep ne te ki Victus Plus ki Victus 2 kita ki latest kita ki hagi phone sat dor e ki sa tele di PM di kita no le M do tu de kita ki feature do tu company yo e Gorilla Glass 4 Glass 3 Glass 3 4 5 6 sam he kita ki number sambha samiat te kat ni M de e ki number de poi hadu 5 6 te kat ni de kala pertujuan ki Gorilla Victus Plus Victus 2 kat kam te M ki protection ha ka tu ka phone te phipat ha lada MCAM kita penjo ko tu display mod rap yada ga lada geo hub la no smart ko pia sa tepat ba te M ki jat company la kiwa e ha ki tuan ki phone ki rap to dor kam kata company ga thok ke Panda kata company sa ko wa e ye kita ki protection yang tu ko display tepat ya lada e ki
deka Gorilla no company Gorilla tapi yo miat ke tu ga display protection kani lagu dang hi tok ga display ma kata tok ga peak brightness kata ga peak brightness tok ga jing kat one ka jing che ke tu ga display yang pi hadu kat one point jing che yang ka yo pi ga display ke pun yi pi pen che pen khian pen ha pen che no pen dum pen che ke tu display kata ongi ke peak brightness mut hadu top to maximum hadu kat one che ke ma ta kata kat ni e ki digi number ta yo pi ki pun gi rap tok dor ta ki em gi hadu so spa san spa ru spa kata ma ta at least ke pun tok em ga pras spa chanen sam he gitu gi number ke peak brightness ke dau yo pi man det pun bi pat sa ya gitu ga gitu gi feature yang pun ta le tok ke kata ke peak brightness ka pen yo at least tok em bi pras spa chanen ye gi pun gi wa em hapo ar phau jar ma man da em gi ar spa chanen pras spa chanen te pen yo drap che ga man da yo pi kete ke peak brightness nong kete em kam ba pi ka wele na man da mundur mi pi chalait por chit sngi ba nong te man dong pi pat ke tu display pi yo pi mchna pat pi kam ni na nong te la da he kete ke peak brightness e chi pen he nong te em kam de ma tar chan ke sngi ma dat ke opposite la nong chna bat ke tu ga itu dak ki kete to ke peak brightness te daw kete la ga hap ka display ma te yo pi man da he kita gi number yang kata peak brightness te sup pi man da mi chalait man da chit bha ga sngi nong pat pi le chna ba mai te le khian ga tu ga peak brightness ka nong hap pat pi kam ni hap tmo pi yo chna nong de te da ta pi pat ha ga phun ka phun go thit pi pat kat won ka ga peak brightness yang ka hadu at least to em ga pras pa chanen ma ta sam he itu number sam che bha man da ji pi em kam pi pen jan ka le ne ji che ga display chna ba te kemo ba la de thit pi pun sam he em gi khat ar spa kat ni than hadu so hajar de poi ga peak brightness kita na pun sa dor ma te tang wa at least to em ga pras spa chi jar khat ar spa khat pras spa khat ni spa mut sam he do sam ba tang kita temut kita ge he ore i peak brightness ki sat kita te pai pi pat wan kat wan te at least to pras spa chanen yo sup piu ka manda pat pi chalak chaw chit ke sngi ten u pai ha ga camera wan ka ten ai te kam ba ka ni ber thai chat reel de ma ka ni to pat ba pi giu per khat thit phun ka ni kiu mem kam camera du em kam hi nong ba leman ka man du dau chan tu du dau ring video te ka ni em kam ha tip pi ka ni ka chphang ka camera te nga hai ni obatai pi chphang ka camera pa nga le em idea ya chphang ka camera ma nga le to waju chandur ju yi ha te hadu gi bia video bia gi le nga dang te ka phone ba ju shoot sa te daw nga rap em idea ya chapang ka camera la te hani yo batai phi chapang ka camera ki em cam ki te gi feature ku em cam phi ki em cam em ha ka tu ka camera ko thet phi ka phone wo thet phi ma ko nang kong hani to tv ye gi te gi megapixel yong gi phone te ham ngai bet ma yo phi bon ha gi bru kan ni ngai ki wa man da he megapixel ka phone te miat ki dur gitu man ke strategi yang gitu ki company pembet ki to bon ha ki tip ki mut ba ki janwa man da he megapixel te miat ki dur te ha miat ki dur la da man ki work la da em ga hardware la da miat ga hardware nong te mut gitu ki lens ki em ha po ka phone la da yi te la da he megapixel te miat ki dur tang ha ki ni ki phone yu kat ter ko juk nong gitu wa pembet bru ge yo tip hi ne ba yo phi kini ki megapixel nong chong ki haki megapixel yang ka phone cho nong kam chong haki megapixel kitu open he megapixel tu yo open be customer ra gisa ne ba comment to kam do ong atne to processor ne ba ka tu ko duru chan phe do process utu processor lam biang hi processor ka tu ko duru chan phe mem sab iti megapixel ga te comment do processor kam ada to he wa kat ni de bun megapixel gini ki phone te kam ada yi te kat ni bun gi san phao em gi super pra channel la da hoi ma te la da em gi super pra san phao so em gi ru phao pra ru phao kam te la di ya phis super pra channel te pen yo da hoi gini gi megapixel te sam hai ma tang wa ham focus ure ye gate ke megapixel ne ba pai khnai phi kani bon ha ki bom tip yi kani phi pat bha ka tu ko phun yong phi nong mut phi chi wai phi am tu chon dur phi nong phi mut phi jan ka tu chum dur ka tu ko phun yong phi em ga chi super prime megapixel ma te chum dur
ketu ke pun pi mudur sai pi na pok kata yang pi wide pi kamera vision pi mut pi super prime megapixel ketu dur chon pi to super prime megapixel khana pi ketu khat megapixel la ite dau ang pi kani pembet bru lagi dan rekwa pi chon ye ketu ke dur full kat kam ketu megapixel ke debu ke yang ke kamera super prime mudur thap lai pi hai tu pi pai hai tu ke pun yang pi lai hai tu option yo pi video photo situ ki time lapse situ ki nong lai tu more man lai pi tu more nong hai teu thok ke kat megapixel te le deksi pi tu yo chandur ke pi dekat ga megapixel ke ye pi ko em ke tu ke phone pi le ne pan hanen hai tu le tok ni phone chana gam gi Redmi gi ro nong pan hanen tu thok ga super prime le tok super prime megapixel ke phone pi le tok 108 le hai tu jarang thok 108 hap ksi pi tu sa ton on pi tu ga ke option ke tu ke mode thì option ke pi 108 le ne super prime megapixel te lam on pi ke tu te chon ke pi de khat megapixel li sa tho viet te pa ite dau on pi hambit ite megapixel bun sin hi chi sai phone ni chandur adi nong man chandur ti imut di jan kat te megapixel chon so chis pa prime megapixel le ne super prime megapixel le ne san phon ru megapixel kat wa em tu ko phone ni imut di kan te nong to ke tu default nong chon ni chi chon na ke tu ke khat megapixel la te dau hambit ite megapixel ne pha yo por ri wai chai te benta yo choni kat kamera de em ko phone hai te liang no khanai phi dang ga iPhone wa de e gam te ka no chi sai phone chi chon de kat wa em megapixel ka kat te ka iPhone la ka iPhone 14 sa daman gam te man chwa ka la gam te ka la de em ga 8 megapixel la man de chon ki dai dak sai phone phi kata chon phi chon ga 8 megapixel chon ga khat 8 megapixel te kat ni wan nadu ka iPhone 14 15 16 kat ni 7 16 no latest te kat ni ki la de em kat ni ki hadu super pra ga maximum ko ga camera gi no megapixel te kat ni ki sai gi te chon gi mi super pra megapixel ko to dur te ha gi ni ki phone Android wan de Samsung ko man ga branded ko man ko ya compete wa ga iPhone la nong ka kat hai te nong pem yo chon gam te ka yo phi gan ni ga kini ki Samsung ki hadu 8 megapixel no te ki ko tu 8 megapixel la de ko bi chon ga wora ko tu 8 megapixel nong hap ton on phi ga ka tu option 8 megapixel te lam ton phi ga ta chon ga phi de ka tu khat 8 megapixel hi khat 5 megapixel mo te dau te da hai ki Android phi yo option gam te sai phone de chon de yo kan kat ka te megapixel wa da em ko tu phone yo ka tu default ka te khat 8 megapixel le te hambit ite megapixel ha ke ni ga camera la nong hap hi pach ba ye ka te ka camera ka support 4K mo em support 4K mo te kat ni bun ki phone ki support 4K ki wa khat san chanen ar phao chanen ki wa support 4K ba tam hap pach phi ki phone ki wa support within wa tu ka back camera mo wa front te yo phi duna bha ki phone kini ki phone China than no duna bha e gi suppose e gi na din ga 4K no te na khmat support 4K ga man pat phi full HD support ga te kat hai te liang na Samsung sa wa ju ka support ka pan ar liang wa ga front wa ga back la support 4K ga te tang wa he kini ki 4K no te phi la de to ki bru ki wa ki it bha ring video no te pat bha ka video ko ka phone ke kamera yang ketu ke phone la support 4K ke hapat phi kat 1 frame support to 4K ma te ke default ke te to le power frame te em kam i gi chumdur i gi shoot video nong em kam bha sam he gitu ki frame nong support ki sam bun frame support nong sam bha te la de em ga 60 frame than nong sam bha ketu ga 4K 30 frame la hoi tang wa man de chumdur le kwa phi ring video do pun slow phi ka man de edit phi nong ong phi pun slow ketu video nong perman slow motion ka te la de to do 30 frame support ketu 4K nong man de ong pi pun slow ka sa gitu ki frame sa jo pi kam sa ketu slow motion slow ka de kam sa te la de to 124 ketu ke phone ke kamera yang ka de 4K 60 frame no te ketu man da pun slow bi ka ketu video no te smooth ki video ite dau te kini ki em interest yo ring video pi pat ba la de support ke 4K 60 frame te pen yo the best ketu phone tang ma duna bha ki support am te na le phao chanen ba yo phi phone ki de support 4K 60 frame te bun ha po le phao na rap kho ri yo ma ni Samsung lam e ki Samsung A 4K tang 30 frame ki phone ki po le phao jar te la de thet phi ki phone ki le phao chanen
bạch bà hấp support ki 30 frame kita tak có em bạch mà the 60 frame kita mình em 60 frame sam bà em ki 120 frame lại kita na hay ring slow mo sao em cầm kita 120 frame mình te 60 frame tak best do yo ring video cinematic pila dem này te wan hakan ni ka camera te bạch bà lại để ki kita ki stabilization ega yo bi ko phun la nong yo bi ka man chwa ki phun yong rim da man ong bi ring dai lai khang ngang da yo bi khi krong khi ka nong yo selia ko khi ka nong yo bi khi yo si ve khmat opat yo khi ka tu video bi thì tu to em gi te ki stabilization ki te pun stable yo video stabilization te hakini ki phun thame ka ni nong ka ni de e ki te ki stabilization em ki arjat ma yo tp em arjat wo to EIS o OIS to EIS to electronic image stabilization to OIS one optical image stabilization te ki wo best bha to kita ki optical image stabilization kita to ke kamera ko em kita ko OIS ko optical image stabilization na kita to rap smooth bhai kom khi smooth bha sa em khi gi te kita ki OIS na kita do hardware na ka kamera hi was smooth ki video deman kau gimbal yo pe gimbal te gitu ki phun ko em OIS na man ko ro bhi kan snga bhi krak na ta wa ka tu kamera yang kinong man ko ro bhi khi gam tu man memu ki klang ki video te gitu ki EIS kita ki EIS ki phun to dor e ki ma ki phun ki rap apa khasan ajar arpa ajar e ki kita ki EIS kita EIS nong ka daga image electronic digi kinja software pen stable gi kata video untuk kam OIS temut daga hardware hakini ki kamera wano kini ki kamera waro kini kamera ki wa em ka phone nong ki em ki ong ki sensor kita ki sensor to ki wo kita ki sensor sa ki wo capture ki tu kan light ko kita pa open em kam kita ka sensor sa ko proses ya ko yarap yo proses ya tu dur kat wan u che kat wan u dom kat wan ye ma tu yo pini prosesor nong kita to ki main ha ki em kam ha ye ka kamera tu bun ba ki tip ki kita ki jat prosesor ki sensor modong ki kita ki jat sensor wa e ki ha ka tu phone ta la ta wa e ki kita ki on ki Sony sensor no kita to ba miat ba kita ki kamera ki e ki Sony sensor phi man dapat phi ki specification ko tu phone yong phi nong ta dau mi banta wa tho ki kan ni ko phone to dauto sensor sensor te la yo bi thak gi Sony sensor te kita pen yo rap miat ki tang ha ki ni Sony sensor le no ta ki phone rap to dor ki rap ki model ki rap ki rap telot te yo bi ki ni Sony sensor le ki sedang kita shoot thak ki IMX te wo number ki chakmat no IMX 680 lene 790 te sam ha ki number ki sam miat tu sensor wa e ki ha tu ko phone ma te Sony IMX 680 lene 790 lene mut sam ha tu number sam man deploy chagi 860 900 sam ha ki number sam bha mut sam man latest sensor wa e ki tu ka kamera yang phi te phi pai bha kamanu sensor te to kete to dang yang Sony sensor ma te begini sensor buncat ki kini phone rap to donang ju mju e ki yang ki sensor yang ke Samsung kala sensor yang ka ki ISOCELL ki GM1 ki GM2 ISOCELL ki sensor yang ga Samsung pertu kita te man kini ki phone to dor nong kam kini ki ambek ki phone ki hapo phajar ki katen nong te ki ju e ki OmniVision kita ki sensor yang ki ju kita ki company OmniVision kita ki sensor ju ta kini ki phone ki drop hoi kam ki kini ki drop hoi te ju ki yang Samsung kita ki ISOCELL te kini ki phone ki warap miat kamera ki te ki ju kini ki Sony IMX kita ki sensor ju ki pipat eman kini ki jat phone kini company nong ki ju partnership ki wa kita ki bitwan ki kita ki company ki wachna kini ki lens phone no te ju khana ki kam te ju partnership ki ki bitwan ki company ki wachna lens ki wachna lens no te ju bi kita wan deman ki specialize ki waraman man special kita ki lens dem te ki waraman special hai mut ki wa yarap yo optimize yo to dur kamanu pen miat ya to dur no te bun sin kini ki company
kini company phone nong ju le partnership ki wa kita gi company tela de ju sngau bi em gi jet phone kani ke phone ka partnership ke wa kata ke Laika kita gi wa kata ke Laika ke company dem nete kata ke Zayas te em jet un ki partnership ki wa kata ke Hasselblad kata company ke wachna ye kini ki lens phone ki dem nete kamanu optimize ye ki door te kata Hasselblad nong kata pau bhaga lada kemo phi dang katu ke moon mission dang di tu ki jupure nong kemo phi katu ke moon mission ko wan ge ho banai nong tu ko wan tu Neil Armstrong gitu ye ho banai kemo phi nong te kitu ki dur go chon ge dang tu por hajrong banai nong tu chon ge chon dur ge banai tu por kata ke company Hasselblad sa wachna gitu ki kamera wa chon ge tu dur hajrong ho banai kemo phi nong tu por te kata ke Hasselblad la kan ni bon ha ju partnership ke kini ki phone kini ki brand kini company phone nong te ju e ke ketiki special lens ha katu ke kamera yang ki te yo man de chandur nong terap man rap miet ki dur te kam kita ki phone rap sador ju e ki kam kita ki special lens kita ki Leica kita ki Zeiss kita ki rap pau sa ki company te kata ke Hasselblad te ju yo bat phi man de advertise ki kam tu nong ju mention ki sa kata ke Hasselblad lane kata ke Leica lane kata ke Zeiss jiyo bat phijan tapi pat la de em kai kita than nong samiat sambagi kamera ada de bi phang kamera nong kata yo tv kita ki bi ton gi em kam kata to ka operating system kata ke operating system kata to kam da ong yo bitane ki Android wa ki iOS te kata ke Android te gi nit ki phone te yo begini ke Android la nong ki nang m version sa to bat phi version ni ma te ki m version gi nang live snap nang upgrade ki ma te kata latest version to Android 16 15 latest 16 da daumi da jan mi tang daumi te at least to yo phi ke phone ga 14 chaneng te yo phi kita ki Android operating system kita Android system gi version at least to 14 chaneng nem pha yo phi kini ki apps ki open em kam phi no ki depend gina katu ka operating system yang phi version yang ka te mandarim reu tu version yang katu ka operating system yang phi tu Android version yang phi no mandarim reu te tu apps yang phi mye do optimize wo tu software version yang phi tu operating system yang phi mye do optimize em por manda on phi tu apps pleo lene memu krek kam to kom ma te daw te le nang miet ki phone nang he version nang yo phi thame gi version yo phi nang like snam chisnem ma jo upgrade ka kini gi company yo tu version Android system te katte chu yo phi khat san khan ru kite gi latest kita te sam he gi sam poi chakmat sam gi gi te u khan ru te daw mi ha gi honu snam mi ma te katte yo man latest to khat san ki wa da em ha phone sa tu khan ru dang katte dang le try le gi dang man beta em yo panem kam ha ki phone dang testing e ma te at least to mp khat san kite gi artli Android operating system check ha kate to em kam bha ne bha yo phi ki phone kadang yo phi update bha chin snap point update kam tu ju tho gi ga system update no te sa om ki em kam bha update ki phone na no la de yo phi ki update ki to the push ka company yo e gi phi to Android update no te em kam ha update ne bha yo phi lam update phi ka phone te gitu ki software yang phi gitu ki apps yang phi man dong phi operate ki nong em par thu ga ja ge te daw em kam ha update phi ka phone te tu update nong to ka di te ma yo update phi gitu ki update ki yo phi man bunai ki tu to ong ki security patch gitu lagu em kam ha update phi gitu ne bha bun sin lam update phi ka tu phone phi nong em gi jing duna na ka phone yang phi te chim ka bu gitu ki hacker yi gi hacker ka tu phone phi te daw ka tu company phone yang phi ki push ki ka tu update pha update ki ka tu phone phi to udah chem gi hampia em jing duna kan ni phone yang i ni ki vulnerable ang ge te daw ta fix ki si benta te ong ki security patch kate to man buna e gi te ki phone ki warap mian ki hadu ars name list name ju e service ju e pha update ki ga phone be hadu le source name la pha gi ma te kan ni than de hadu nyaus name pras name dang e update ki kan ni te itu em kam ha update be gitu update kam tu mana poi te ite daw te phi pach bha man the phone bila pach ite Android update Android version
kat one version da version da em ha tu pun sam thumbnail modur kat te khat so no te la de to than khat san em ha tu pun da em chwa khat san te hadin ars nem kso pikala dau poi dau update chu pinang te khat san khan ru khan nyao les nem sam bun một gam te em gi phone gi update hadu les nem sos nem update ki một update android update kita sa untuk security patch một separate kita gi poi man bunai kata ga android update kata chisin nem yo phika upgrade phi modur phi ko phone phi ka khat so tamrit nem yo phi khat san ta how we ton nem yo khan ru ta ite một artli yo phi ti android update te gi security patch on kita man bunai pha ki mo dalam sang tu bekla te da pat bhai ko phone ko thumbnail android version yang ka yibi tuan te jing am kam hagi phone man thet phone be to tip phi ka tu ko phone go thet pe ka tu company u to ong UI user interface ti yo phi kam ga kam kini ki Samsung ki UI yang ki to to one UI te depne te kini ki OnePlus kam kini ki OnePlus ki tu ong ki yang ki tu UI yang ki pertuju Oxygen OS te depne te kam kini ki Realme kini ki lamkla ki ong kut ki Color OS depne te pun chat ha kita ki imut ki pertuju UI yang ki user interface ki phone khnai phe man chwa wireless slow ki phone no to utel le yo kini android ki phone android no ki por kini ki phone android ki mencuba sedang ki ong ki stock android te kita ki stock android ke UI user interface kata kerkom pen mkam pe gitu ke phone hapo gitu ki menu yo gitu ki app sam tu nong gitu lertok ki stock android yo man simple bhage te lertok gini ki phone ki wada m custom UI ong ki kam kini ki Samsung te ki kaman ong ite pen pin ki pen custom pen miat pen yi kom pen mkam pe sa user interface nya thot pinang user kar kom pen mkam pe kom swipe pe kom you come on open close to apps lene come on change ke page na ke page come on pen mkam gitu ki toggle gitu ki em po gitu ki thau pen highlight itu thau on data thau gp te come on kom kate customize ki company company kau yang ka UI tu company kau yang ka UI jar kita gi te hapat phile em ki company ki rap slow tu UI yang ki kom customize kom periam pen em kam ki onong ki man kam ter kom sa te tang ki wa miat ba te kam te kat te chu te ki wa miat ba yang ki android te ki yang Samsung ki yang ki sa kita ki one UI yang ki kita smooth ba man the wide view apps la yo smooth ha wa te le close view la smooth ha close le change ke page le smooth ha le browse pila yo man scroll pila man smooth ha sa kita ong ki ga user interface thapat pila kamon ga company UI ga te hapat phi kamon UI ga miat mo to UI ga sa thap tip phi tu pha yo phi kat em la man tho phi internet nong te chem phi to UI miat te kat camera chema kat camera ngau ang kita yang gi Samsung so mian was smooth ba kat liang te menchua te kaniga yang ga OnePlus wajib miat tu Oxygen OS te kanin te miat ha te to yang ga Samsung te kini ki company de ki jar yang ki da embed te yo pikam kini ki pun Redmi ban ki tu UI yang ki no ki how to UI yang ki da ad ki sekiti advertise ite download yo ki pun Redmi no la de play video tu player yang ka music le no yo phi mi advertise so te down ni dep no nei te down ni dep te cha beng ha ga ni ga kuni UI yang ga Redmi kini ki pun Xiaomi Redmi kini ki pun to ambai ki pun ga po le phajar no ki mi advertise ki tu UI ki em tham ni phai ga pun dep thet ga tu mudur de thet do ga pun do kroman we advertise ki tu ki apps ki de em chwa ka no kam tu player ki tu ki gallery gam to we advertise no te ga Redmi ka nei tu la pun mi advertise ka mi ki tu ki advertise jo mi advertise no player phi pat ha jo mi advertise kam tu ma dai on net phi no mi advertise te daw te hapat pha phi ka phun kamon ga phun thet bi ka yi company ga brand te miat mo UI ga te la hapat phi te wan te hapat phi le ka phun yo phi ka ni phun no khna phi ka ni tli gi speaker e no ki phun ki wa khat san chanin te ka ni bun de e tli gi speaker ti yo phi du man chwa du vi speaker wa no te por man da
tem sur pe man stereo kisa yo stereo teman da buat pe artis speaker na new wi no te singau pe kamera ke sur hai ni bentar no man stereo speaker ong kisa teman chua kini pun yang makan ni lagi pun temel lah gitu hapuk kat sana jar EUV speaker te chiliang te kitun gi pun temel kan ni no pat man da tit pun pe percang untuk degi pun gi dual speaker de thok kisa dual stereo speaker ong ge te man da em gi kam kita gi dual stereo speaker no man da tempe artili speaker no man da tempe ke so no te tok ne ni na wa lem speaker ko ni neng le tem ko singau pe man stereo sa te dep nai te yo pi ha gi ni gi pun le no te pat bha gi ni gi pun gi wa mention gi o kan ni ke pun uni speaker yang ka support untuk JBL lene kita ke Dolby Atmos lene Dolby ye kot kata ko api Dolby Atmos lene Dolby Atmos te kita ki speaker ki wadi yo pi thak ki pun ki thak ki Dolby Atmos no te kita miat che clear haga ke sound yang kita ki speaker ki wa partnership ko kata company saya kata ko chana speaker te ko chana sound ko chana speaker no ka man yo pi ki pun ki wa angge kani ki pun speaker yang ka support Dolby Atmos no te kita ki pun to miat ki speaker yang ki te pi man dapat pun pi no ko mo bau jet kita ki pun ki em artillery speaker dual stereo speaker te yo man dapat pun pat film pat YouTube ki no sang bang pi ke ha ka sound perti ke ban bu pun pi no sang bang ha ke ka sound ra te pi man dapat pun pi ko mo bhai tel kani la ko em kam ha mo ti pi te man da thiet phun phile ka mo bhau pat ya ka phun ka wa em at least artili kita gi microphone yo pi ka phun man da pat phe wa ni wa yo em ti thlu no em bi thlu yo speaker em bi thlu yo pi bon ti thlu no te tu to gi ong gi microphone man da klam phun pi no tu lai ka tu sound no te ki phun ka ni at least te em bat ki artili wi chawa wi chaning la em chawa la no te man da bun gitu gi la em than litli no to sam clear tang gi litli na gi pun sa dor gi te at least to em artli ne ba bun gi pun em du wi gi pun to dor no po chha jar te ju e gi wi chawa tu yo klam pun te kini gi pun gi wadra miat ki wa am ba khasan at pa jar te em artli wi la dapat phe jarong de em san na jarong ne tu em di thlu am tu no te tu to wi mat ne tu no na jarong na ning chawa jarong te em gitu gi pun sador lagi ten ai te e gi so wi na din e gi tu yarap ko mandarin video pino te ke tu ko sound ko wan te capture tu mic ko em ne tu tang te re harap duna gi aki pun sador e ko mo kan mo bai te at least to em artili wi na po wi na wa wi na ning ne ba aki pun to dor ki e gi chawa chajrong em ta hai ni last one to last dang bun gi jinan tang gi basic ki to em kam em gi miat to hai ni so battery ke mo ba ke battery kat ni ke juk to at least to mb 1000 mAh kat ni bun ki 1000 ba chaneng mo tang at least 1000 mAh sam he mAh ki mo sambha te yo phi itu mAh la chang ki phun sa chang processor kam da ong na du ne sedang processor to la de khian ki nanometer ro chna gi terus du na bam battery te yo pi ki phun bun sin phi pat bhai bun sin ki phun to dor ki phun gi hapo ar phao san po le phao ki no ju e gi 1000 mAh 1000 mAh wele e gam to wat to processor dang tlot o jiu process.com te bam battery consume te duk open head daga mAh yo ki battery ki tun gi phun sador kam gini gi Samsung S23 24 25 itu ki mem he battery ki so 1000 do lene 1000 le phao 1000 ru phao kam te kim ju poi ki ti gin 2000 ju poi wata wa da miat o processor tu deman battery efficient te dam ju he battery egi te bun sin ha ki pun to dor ju pen he battery te cuma dur la da miat processor so battery wa he sam soi battery bi hai thau penem kam pi pun du chi sngi si sin charge no te une ga pe hadu chi sngi ten lene arsingi te da ta pat pa yo ga phun la view he processor ki wa he mAh ki wa he mAh ta the dep nai te hai liang ga yo pi ni ka battery la no te da yo pi tho ga kani ga phun kat te watt support ga u charger no
kate what supportแต่ at least ต่อยอพี่ตุกิเลพาวเลวัดชนังเลพาวเลวัดโซพาวซันวัดแต่เด็กในแต่MGหาดูชีกันนี่แต่บนหาดูชีสปาร์พาววัดแล้วดังไอ้มาแต่หมด at least เลพาวเลวัดชนังแต่กี่พ้นเกี่ยวกับ support เลพาวเลวัดชนังแต่หมดรับ smart กี่ charge ชิตังกันตาMG รูปพาวโซวัดรูปพาวพราวัดกี่ charger กี่พราพาววัดแต่กี่ตัวซ้ำแห่วัดกี่ซ้ำ smart กี่ chargeแต่ at least ต่อ MP โซพาเอามาเลพาวพราเลพาวเลชนังแต่เลพาวเลกันนี่รับดูหน้าให้บุญกี่โซพาวซันชนังกี่รูพาวซันกี่รูพาวโซรูพาวรูพราพาววัดแต่บุญกันแต่ซ้ำแห่วัดกี่ตัว charger พี่ปัจจุบันกัดวันเถาะที่ใช่ตัวแบตเตอรี่ option เนาะเราเถาะกี่กัดแต่วัด support นี่กับพนแต่ซ้ำแห่วัดกี่ซ้ำ smart กับพนพี่ charge แต่กันมาภายแต่มันได้เทคพนทำไมพี่ยังกี่ตี basic กี่กำติดพี่แต่ดังพูดนี่กี่ตะวันได้ตั้งคิวมันได้kitaมันได้เมียดkitaเนาะเป็นอยู่ได้เมียดนี่ก็ปนใช่มั้ยน่าจะยันกันนี่ก็วิดีโอได้รับพาไปพี่อุสยาทุกกี่เบสิกกี่จริงกำยังพี่มันได้เทศพนทำไมไปอยู่กำติดอุติพี่แต่กันมอภายนี้ว่าดักขนายพี่ในบะมันสเต็ปมันก็วีละดากำเทศพนพี่ยอลักพี่ก็ลีนเอาตัวดูกันงากำก็เตะกับพนแต่ชนติพี่ลำกำกินนี่กี่ไอเดียกี่ว่าดักำกินนี่กี่ knowledge กี่ว่าดักขนายพี่ลำติพี่กินนี่แต่ไซล์ดูคาร์พี่เด็กว่าริมว่าพนว่าริมว่าห้อยว่าดักสะได้แต่พี่มุดแบบพี่จันก็ห้อยนะน้องแต่ละเดชวนนะพี่ก็เตะกับไอเดียเดชวนนะพี่ก็เตะกับ knowledge กินนี่กี่ว่าดักบัตไตพี่กินนี่กี่ basic knowledge แต่มันอยากจะเกิดได้กี่น้องใดพี่เยอะได้กี่ท็อปเลยพี่แต่ดึกกี่ละมนุษย์ได้กี่ละดึกโยกี่วัตถุพี่นั่นมนุษย์ได้กี่บัตไตสกัดผ่าแต่เตะดาวกัดนี่ประเทศกำพาวติดกำกินนี่ในผ่าโยพี่ประเทศดิจิทัลประเทศอินเทอร์เน็ตกัดนี่แต่กำพาวติดในผ่าโยพี่ละดำติดพี่แต่มันได้กำผิวติดเตียร์น้องสุดยอดพี่แต่เตะดาวครับกำผิวอัปเกรดกำมาไล่กระจุกกำมาพี่ละกำแต่หับมันอัปเกรดไปพี่แต่งาละกันนี่ช่องyangน้องมันกี่ปอร์เป็นมีกำkitaกี่วิดีโอกี่ว้าวโยเป็นทำไมแบบยัยเตยนบะโยพี่กันนี่ก็จุดนั่งadvanceน้องกี่เตียร์กีตาร์ยี่แต่งาละกันนี่ก็ช่องyangต่อudah doangพี่วัชนาขนังกันนี่ช่องบะกิเต็กเฉพาะกิเต็กแต่งาละดาวประชังเป็นมีวิดีโอกำกินนี่ทำไมกี่ new generation กี่เตียร์กีตาร์กี่เป็นมีกี่เทคโนโลยีแต่เสียงพา subscribe กันนี่ช่องแต่พี่เลยโยจิมันต่อยพี่มันพี่ up to date แบบโยทำไมแบบอีตีกัดกำมันลายกับประเทศนะพะโยพี่ระดับไปพี่กำกินวิดีโอน้องดาวสะดินพี่ดาวมันแบบพี่กี่ old generationกี่เตียร์กีตาร์เป็นกำพี่ยังริมแบบกี่พนยังริมกี่กัดเวมยังริมแต่ระดับติดพี่กี่อัปเดตทำไมกี่จะพังกี่พนกี่เลยแต่หมดดาวเยอะพี่กี่ริมแบบกี่เตียร์กีตาร์haka niga video daw pun mi wana daw pa ya la da biang respon yang piแต่พี่แล้วก็มันนี่ใช่ยี่เดกว่าพี่ติบจะพังกี่พนจะพังกี่มั้งงั้นแหละเรามันได้โยว่าเบียงรีสปอนยังพี่ละเสียงบางผิวเสียงสุกผิวไปจำกินนี่วิดีโอแต่เรานั่งเป็นมีชั่วแต่งาhaka next video one โยเป็นมีวันจะพังกินนี่processor kita ki processor ki wa thamme do gatte ki khlando ki wa talot ki wa mut ki wa miat processor bun chat ki tanong ki company te open mi ep ki ten ki processor yo nang tip chu pi decide kamun ki ti processor ne bha tan dep khanai pi habjit pi tu processor kamun ki ti processor ki wa support ki ti 4K ki ti ki te nga man de haga next video do khanai pi ki ti processor ki wa support 4K ki ti company ki pumi processor ki wa miat ki wa rap miat ki wa makam ter koma te subscribe ki ni channel yo tip pi tele nên bạn năng ni chắc bạn năng phân mỹ chủ là đại vô em interest phiêu tip cho bằng cầm gini cái tech cái bật tài cho bằng cái tech cho bằng cái phone cầm tâm nên bạn vừa rồi bật tài cái này được sợ phone thì là đâm em cầm cái knowledge cái basic knowledge that nó sẽ dài ý đâu được yêu cầu cho cái bro tip yêu bật tài skate cái điều tạo mà tip tạo em idea này ý thì đó ham đam một subscribe cái channel thì like lại yêu ngàn liệu năng dọ bật chủ phân mỹ phi cái video cầm giniแต่โยชิมันให้ก็เตือนกูวิดีโอยังอ่ะแต่กูเบลชบุน